zanimljivo mi je bilo, zadnji put sam imao baš predavanje u Novom Sadu i došao je jedan čovjek iz Novog Pazara ili od negdje, samo zbog toga da me pita, slušaj ovako neke intervjue, rekao mi da li ja poznam islam. Ja sam rekao, ne znam ništa o tome. I on mi rekao da mnogi islamski učenjaci zapravo, i to ja vjerujem da u mnogim drevnim ovim svetnim knjigama se te stvari mogu naći, pišu zapravo dosta slične stvari koje ti možda možeš naći kod, ne znam, nekog danas Devi Dajka ili drugdje. Neka zadnja vremena, neka biće, nekakve takve čudne priče. Između ostalog, kako on mi je rekao da se ljude i naziva zaboravak ili nešto u tom smislu, kao neko ko je zaboravio. Tako da, rekao bih da taj zaborav služi onako da bi se to događalo. Velim, a mi svi kad sanjamo znamo da nam je tamo sve stvarno. Ali ipak postoje ljudi koji se mogu probuditi u snu. I onda, bude svestan. Lucidno sanjaju, jednom ti sad možeš što. Pa ja mislim da ovaj život, da si u životu isto nekako čovjek može probuditi, a i dalje da ga sanja. Nije to nešto da ti sad isključiš i sad ti više ne živiš. Nego jednostavno nekako, ključni zaključak koji meni slijedi iz ove knjige Duhovni ratnik i beskrajni kozmički orgazam, nije ona samo temeljena na ayahuaski. Ona je temeljena i na psilocibinskim gljivama i drugim stvarima, jest da zapravo čovjek ima sudbinu prilično zacrtanu. Danas niko to baš ne želi čuti, jer kad kažeš sudbina, onda nemaš kao slobodnu volju, ti si kao robot neki. A ja bih baš rekao da je sudbina duboko religijski koncept, jer ja mislim da je slobodna volja onako luciferijanski koncept, znači ja mogu mijenjati svijet. To je naša suvremena medicina. Popravi ovo, pokvario si sve ostalo. Stvori tvornice, pokvario si prirodu. Znači ti svojom voljom, ti si pametniji, umjesto da promatraš kozmički red i kada uočiš da on ima nekakav svoj smisao, da promatraš šta će dalje biti. Ali to ne znači da si ti u svom životu robot. Zato ti imaš svoj osjećaj da biraš. I u tom osjećaju se zbivaju događaji. Znaš moram izabrati srednju školu nakon osnovne škole, moram izabrati fakultet. Jednog dana kad gledaš, izabrao si jedino što se moglo dogoditi. Jedino što te zanimalo, jedino što u tom trenutku je bilo moguće, ali tada si ti na neki način birao, ali nije to bilo uzalud. Ipak si ti kroz ta biranja malo upoznao sebe, kalio se nekako i tako dalje. Znači ja mislim da u stvari život nekako ima najviše meni smisla ako ga gledam da otkrivanje sebe na neki način. Evo daću primjer recimo. Koliko se puta ljudima nekima dogodilo da ih pitaš jesi li ti hrabar ili kukavica, da bi frajer rekao ja sam kukavica. I dođe neka opasna situacija i baš taj ostane i ne pobjegne. A neki drugi tvrdi da je hrabar pa pobjegne. Znači mi ne znamo zapravo sebe. Mi sebe upoznajemo u situacijama. I zato bi ja prije rekao da onako bi se moglo bolje reći da odluke zapravo donose nas, a ne mi njih. I da nije stvar slobodne volje, nego stvar našeg doživljaja. Nama je dovoljna nekakva iluzija slobodne volje. Da ja kao mislim da biram i već se zbiva sva potrebna igra koja mi je potrebna. A na kraju krajeva svi mi znamo da sve bitne stvari u našem